به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام به یک شما بیننده برنامه کتابخوان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. عشق، محبت، نور و برکت در خاندانتون. باز در یک صحبت در برنامه کتابخوان هستیم و امیدوار هستم که این صحبت نیز پسند شما خواهد شد. و هم صحبت من هستند یک جوان خیلی فعال، عاشق کتاب و همچنین عاشق کائنات و تبلیغگر کتاب و کائنات در برنامه ما هستم، پرویز ارزخلوف. پرویز، برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دیگر برای دعوت ما رو پذیرفتید. من می‌خواستم امروز با شما اطراف موضوع کیهان و کیهان شناسی و این چیزا صحبت بکنیم و این درخواستی بیننده‌های برنامه کتابخوان است و سوال‌های زیادی با ما پیشنهاد کردن. ما چند سوال که از این بیننده‌ها با برنامه پیشنهاد کردن می‌خواستم به شما بدیم و اطراف آن صحبت کرده باشیم. در حال حاضر احوالتون چگونه است؟ چه حال احوال دارید و در شهر زندگی رو چگونه پس سر می‌کنید یک جوان و آیا راضیید از زندگی که امروز در شهر دارید؟ تشکر برای دعوت. البته حالا که بعد ختم زینه بکالوریات با زینه خاصی خودم با ماجستراتور با فیزیک استرونومی داخل شده هستم، یعنی دانشجو هستم حالا هم و مانند پیشتر بلوگ خود را ادامه داده کیهان را تبلیغ در کوچه اکسکورسیا گزارنده ایستادیم. کارهای پیشتر پرویز، بیاید صحبت از اینجا شروع کنیم که آخرین تحولات‌ها در کیهان چی است و چی نوآوری‌های می‌گذارد تا ما و خواننده ما رو، بیننده ما رو، یعنی بیننده برنامه کتابخوان رو از آخرین تحولات‌هایی که در کیهان می‌گذارد آگاه کنید. یعنی چی است؟ خوب، بیاید از آخرین نویگری‌ها در کیهان آغاز می‌کنیم. تقریبا یک ماه پیش از این، ماه سپتامبر، یک حادثه خیلی عجیب خیلی جهانی شده گذشت که امریکا توانست از استروید بنو خاک آن را به زمین بیارد. یک میسیون داشت اوسایریس رکس که آن را سال 2017 آغاز کرده بودند و سال 2018 آن را به استروید بنو فرستادند و سال 2021 باشد این کشتی کیهانی به استروید بنو رفته نشست و از آنجا موافق نقشه باید 260-250 گرم خاک آن را می آورد، اربیت آن را می آموخت و دیگر خاصیت‌های آن استروید را می آموخت و نهایت سال 2021 اون خاک را گرفت و به قفا برگشت و خودی همین سال 2023 ماه سپتامبر به زمین اون کشتی کیهانی با خاک استروید بنو برگشت و با واسطه خیلی غیرعادی با واسطه پاراشوت به زمین آمده فرآمد و هفته گذشته معلوم شد که اون خاک را گرفتن، سنجیدند، همگی 260 گرم نیو در اون 60 گرم خاک اون را آوردند و معلوم شد که در بین آنها کیسلرود و کربن موجود هستند، یعنی آب، یعنی در ترکیب این استروید آب موجود هست. این برای چی لازم است؟ بعضی گفتن شما میتونست برای چی اینقدر میلیاردها دلار، میلیاردها مبلغ صرف کرده، اینقدر راه طولانی رفت و اینقدر سال منتظر بودن، اینقدر عالما رو این برنامه کار میکردن و بالاخره همگی 60 گرم خاک رو گرفت به زمین آورد و چی میخوان اینها از این به زمین آورد و در ترکیب این خاک معلوم شد که در ترکیب این استروید آب موجود است. چخیلی که پیشتر هم نظریه ها موجود بود که در بین استروید اصلا از آب یخ تشکیل یافتگی هستند و این با یک نظریه با یک پلوس میگذارد، یعنی یک پلوس کلام میگذارد که پیشتر فکر میکردیم پیدایش حیات در زمین، یعنی سوال ها پیدا میشدن که عیناً با زمین حیات از کجا پیدا شده است، یا و نظریه ها موجود بودن که از دیگر سیاره ها، از استروید ها، از کیهان این حیات با ما آمده است. برای آنکه در اولی پیدایش زمین، در تحولات اولینش خیلی برخوردها زیاد میشدن، مثلا استروید و متئور خیلی زیاد برخورد میشدن و با این نظریه که عیناً حیات، آب، اساسی حیات این آب است، یعنی کربن، حیاتی که ما در گرد اطراف داریم حیات کربنی است، از استروید آمده است و این با این نظریه یک پلوس کلانی خود را گذاشت و این برای ما خیلی مهم بود، برای ما، برای تمام انسانیت که عیناً حیات در زمین چقدر پیدا شده است. از آن پیشتر باشد هندوستان به رقابت کیهانی خود را داخل کرد. یعنی چخیل اون هم میسی خود را داشت چندریان 3 که به ماهگرد خود را فرستاد و توانست آن را به ماه شناند و در آنجا آن را حرکت کند. ولی بعد از آن که در آنجا شناند حرکت کند، بعد از کمترش آن از کار ماند، لیکن این به آنها خلالدار نشدند. بعد فرستادن این میسی به ماه باز به آموختن آفتاب هم آنها کشتی کیهانی خود را روان کردند. اکنون هندوستان هم به این رقابت پیوست شد. پیشتر تا هندوستان 4 کشوری ابرقدرت با ماه میریخگردهای خود را شناخته بودند: چین، آمریکا و اتحادیه شوروی. و به این رقابت هندوستان هم
шомил шуд ва баъд аз он бо ин худро маҳдуд накард ва ба мо ҳам киштии кайҳони худро ҳиндустон тавонист фиристояд. ман мехостам бифаҳмам ки мин кишварҳое ки ба кайҳон мушак партоб кардан ё дастгоҳҳои амунҷо марказҳои кайҳоншиносӣ доранд, кадом кишварҳо ҳастанд ва пештафашон киҳо ҳастанд ва чоро ин корҳоро анҷом медиҳанд ва ҳоло чӣ қадар ба андешаи шумо кишварҳо дар ҳамун фазои кайҳонӣ стансияҳои худро доранд, яъне истгоҳҳои худро доранд? бале, кишварҳои асосӣ абарқудрат дар ҷойдои кайҳонӣ ин албатта амрико, имеа, чин, иттиҳоди шӯравии пештара, ҳоло он ки русия на он қадар дар ин муваффақ шуда истааст. Масалан дар баробари Ҳиндустон русия ҳам ба моҳгарди худро луна 25 равон карда буд, вале ҳангоми фуруд омадан баъзе қисмҳои он кор накардан ва бо моҳ бархӯрд ва тамоман нобуд шуд. барои ҳамин русия ҳоло на он қадар пешрафта истодааст. аммо дар ин ҷо инчунин аврупо як давлати асосиро гуфта наметавонем, онҳо дар якҷоягӣ кор мекунанд ва албатта чоруминаш Ҳиндустон ба ин рақобат пайваст шуд ва албатта ба ғайр аз кишварҳо як шахси алоҳида ҳама мо мешиносем, Илон Маск чико кардани аст. Илон Маск мақсади асосияш дар миррих базаи худро сохтани аст. барои ин хело масалан то миррих рафтан 9 моҳ вақт лозим мешавад ва минимум бояд ба миррих мо бояд 6 нафар аъзои кайҳонавардонро ба онҷо фиристонем ва бояд як чизро ба ҳисоб гирем ки барои ба онҷо фиристодан ба онҳо кислород, хӯрду хӯрок, об, захираҳои хело зиёд лозим мешавад. яъне минимум мо 100 тонн бояд ба миррих бор фиристонем. ва умуман дар таърихи кайҳоншиносӣ агар нигоҳ кунем, аз ҳама киштии кайҳоние ки тавонотарин буд, ин Сатурн ном дошт ва Сатурн ҳамагӣ ба моҳ парвоз кардааст ва бо 3 нафар кайҳонавард ва он ҳам дар давоми 3 рӯз, на ин ки 9 моҳ. мо ба ҳисоб гирем ки барои 9 моҳ чӣ қадар захираву чӣ қадар чӣ лозим мешавад, барои 3 рӯзи моҳ дар он вақт 60 тонна вазн дошт. 60 тонна вазне ки андохтараш бори муфиде ки бояд ба моҳ бурда мешуд. дар он вазни он 2000 ё ки 3000 тонна буд, анихаш дар ёдам нест. ҳоло мо мехоҳем ба миррих дар давоми 9 моҳ минимум 100 тонна бор фиристонем. ва Илон Маск аз пеи ҳамин кор ҳаст ва киштиҳои кайҳонӣ бо номи Starship, яъне киштиҳои хеле кайҳонӣ хеле калон аст, онро санҷида истодааст. ҳамин сол он дар нимаи ҳамин сол 2023 ин кишти кайҳониро санҷид. бале он парвоз кард, вале баъди якчанд муддат ин кишти таркид. лекин барои Илон Маск ин нокомӣ набуд, балки ин баръакс дастовард буд, барои ин ки киштии аз ҳама калоне ки ӯ сохт парвоз кард ва мехоҳад дар охири ҳамин сол боз як маротиба ин киштиро санҷад ва бинад ки чӣ тавр кор мекунад. яъне ин нокомиҳое ки дар Илон Маск буд, дастовардҳои хеле барои мо калон аст. яъне бо ҳамин роҳ мо метавонем ки айнан чиҳоро ислоҳ кунем, бояд чӣ кор карда шавад. дар масъалаи Русия ки гуфтам, солҳои охир на он қадар нокомиҳояш бисёр шуда истодааст. лекин дар ҷойдои фиристодани моҳвораҳо Русия ҳам ҳоло ҳам пешқадам аст. агар давраи иттиҳоди шӯравиро нигоҳ кунем бошад, тамоман дар умум ба Венера, яъне Зуҳро, ягона кишваре мебошад ки Русия роботи худро фиристодааст ва дар он ҷо ҳатто он тавонистааст акс гирад онҷоро. вале то ҳол на амрико, на чин ва на Ҳиндустон ба Зуҳро тавонистанд як дастгоҳи худро фиристанд ва онҷоро таҳқиқ кунанд. амин вақте ки ин гуна барномаҳо садо метиҳанд дар амин мавзӯъ ва атрофи миллиардҳо доллару ин қадар зеҳнҳоу инсонҳо гап меравад, бисёре аз бинандаи тоҷик аудиториямо ин суоло мегузарад ки намешавад ки ҳамин миллиардҳоро ба ҳамин замин сарф кунем, ҳама хушбахтона зиндагӣ кунем ва ба онҳо чӣ шудааст ва онҳо чӣ дард доранд ки ин қадар пулҳои ҳангуфтро аз буҷеташон, аз кишварашон сарфа карда ба ин корҳо машғул мешаванд. дақиқан ҳамин корҳо ба онҳо чӣ медиҳад? бале, як чизи аҷоиб аст ки вақте ки мо ягон хабарро пешниҳод мекунем ки масалан ҳамин қадар маблағ ҷудо шуд, миллиард ё миллион маблағ ҷудо шуд барои омӯхтани ин соҳа, барои омӯхтани он соҳа, на ин ки кайҳон, умуман дар тамоми соҳаи илм ба дастарси мардум садо медиҳад ки чӣ мешавад ки ҳамин маблағҳоро дар замин сарф кунем барои хушбахт гардонидани баъзе давлатҳо, баъзе давлатҳои масалан Африқа қашшоқ ҳастанд ки ба муаммоҳое ки дар замин дорем, чӣ мешавад ки ҳамин маблағҳоро барои ҳамон сарф кунем нисбат ба кайҳонро омӯхтан. як чизи аҷоиб мегӯям. вақте ки Майкл Фарадей асрҳои 19
бо меху, бо симу, бо магниту, бо чӣ корҳои худро мекард, корҳоеро анҷом медод, ки ба ҳеҷ ки номаълум буд. Ва дар он вақтам бо он гуфта буданд, ки ҳамин корҳои ту чӣ фоида дорад? Намешавад ки ягон кори фоиданок кунӣ. Ҳамин симу, магниту ту барои чӣ фоида дорад? Лекин бояд ба ҳисоб гирифт, ки бо шарофати ҳамун симу, магниту, ки ҳамун корҳое ки бефоидае, ки дар ҳамон вақт Майкл Фарадей мекард, ҳозир ману шумо камера дорем, микрофон дорем, рӯшнои барқ дорем. ҳамаш аз ҳамон бошарофти ҳамон корҳои Фарадей, ки одамо мегуфтанд ин чӣ фоида дорад, як кори фоиданок намешавад. Барои ҳамин ҳам ҳоло як гап аст, ки агар ба олим шумо маблағ ҷудо кунед, онро яъне ба олим шумо маблағ ҷудо кунед, он аз дасташ ҳар коре меояд як чизи навгонӣ ба шумо дода метавонад. Барои ҳамин давлатҳои абарқудрат ҳар чӣ ки маблағҳои худро ба олимон ба соҳаи илм равона мекунанд, ки ин дар оянда ҳоло шояд ба мо на он қадар фоидаи калон ки мо таъсиргузор дошта бошад, лекин дар оянда чӣ хел ки ба монанди Майкл Фарадей магниторо кор мекарду, ҳоло мо чиҳоро дорем бо тасаввур карда наметавонем, дар оянда метавонад ин фоида кунад. ҳоло маблағе ки Амрико барои техникаи ҳарбӣ сарф мекунад 10 баробари маблағе ки барои соҳаи илм сарф мекунад. шумо инро тасаввур кунед. барои ҳарбӣ, не ин ки Амрико дар тамоми ҷаҳон ҳамин хел аст, ба соҳаи ҳарбӣ бисёртар сарф мекунад, ё ки ба дигар соҳаҳо. агар ба соҳаи илм гирем, соҳаи илми он қадар ҳам зиёд не. вақте ки ҳамин маблағҳо сарф мешавад барои омӯзиши кайҳон ё ки рокетҳо ё мушакҳое ки ба ин кайҳон партоб мешавад, ҳамаш сирф илмӣ ҳастанд ё ки ҷанбаҳои низомию қудратнамоӣ ҳам доранд? яъне кишварҳо мехоҳанд қудратшонро ба намоиш бигузоранд ё мехоҳанд фазои кайҳона дар ихтиёр дошта бошанд, ё фақат ҷанбаҳои таҳқиқотӣ дорад ин масъалае ки омӯзишое ки анҷом мешавад? ба ин савол ҷавоби шумо ду ҷавоб аст, ҳам инаш. бале фақат танҳо барои омӯзиши кайҳон ҳам аст ва инчунин барои ҷабҳаҳои сиёсӣ ҳам доранд. масалан асри 20-ро мегирем, рақобати сиёсӣ буд байни Амрико ва Иттиҳоди Шӯравӣ. медонем ки онҳо чӣ қадар рақобат мекарданд ва ҳол ҳам ин рақобат мавҷуд аст. масалан моҳвораҳое ки ҳоло барои онҳо миллионҳо миллиардҳо сарф мекунанду барои мадори замин мебароранд, бале он ба мо алоқаро таъмин мекунад ва дигар геолокатсия таъмин мекунад, лекин инчунин як паҳлӯи сиёсӣ ҳам дорад. ин паҳлӯи сиёсиро сиёсатмадорон мо хубтар меноманд, онҳо ки ба ин чиз маблағ равона кардагӣ ҳастанд барои омӯхтани замин, омӯхтани дигар давлатҳо, яъне мушоҳидаи онҳо. ин як тарафи худ аст. дуюм тарафаш масалан телескопҳоро равона мекунанд барои кайҳони дур, барои омӯхтани кайҳони дур. инаш танҳо ҷабҳаи илмӣ дорад ва шояд онҳо ҳамон фазо дар вақте ки ба фазо мусаллат мешаванд, кишварҳои дигарро хубтар назорат карда метавонанд ва манобеи кишварҳоро ба фикрам назорат мекунанд ва ба ҳар сурат онҳое ки ин корро мекунанд дақиқан медонанд чӣ кор мекунанд ва барои чӣ ин корро мекунанд. ва ҳамеша ба зеҳни хонандаву бинандаи мо, ман ҳамаро дар назар надорам, ин суолҳо бисёр мешавад ки ин гӯё корҳои бефоида аст, вале онҳо ҳамеша ба натиҷаи ин корҳо худашон зиндагӣ мекунанд. телефони дастӣ доранд, аз компютер истифода мекунанд, барқ доранд, бо худравҳо меранд, фикр намекунанд ки ҳама он чизе ки имрӯз дар ихтиёр қарор доранд ин натиҷаи ҳамин рақобатҳо, ҳамин илм, ҳамин дониш аст. ҳоло аз ҳама кишваре ки талоши бештар мекунад ва пешсафтар дар ин замина аст, кадом кишвар аст? ва барномаҳои зиёд дорад, таблиғоти зиёд мекунад ё мушакҳои зиёд партоб мекунад. кадом кишвар аст имрӯз дар рӯи замин ки бештар ба кайҳон сару кор дорад? ба ин савол бо савол пайдо мешавад ки айнан дар кадом соҳа, барои ин ки кайҳон якчанд соҳаҳои тарафи паҳлӯиҳои худро дорад. дар соҳаи омӯзишу умуман дар умум гирем, албатта ин Амрико аз ҳама тараф Амрико дар ҷодаи якум аст, вале ба он ҳоло Чин ҳам баробари Амрико шудааст, лекин дар умум нигирем, дар 30 соли охир ё 40 соли охир нигирем, хизматҳое ки ё корҳое ки Амрико анҷом додааст, ҳоло ягон кас анҷом надодааст. яъне кишвари пешрафта дар самти кайҳон Амрико аст. дар мо вазъият чӣ гуна аст? он ки шумо қариб 2 сол мешавад ба фикрам ба ин кор машғул ҳастед, ба таблиғи кайҳон, вазъият дар мо чӣ гуна аст ва то куҷо ҷавонони мо одат мекунанд ба хабарҳои кайҳонӣ, ба омӯзиши кайҳон, дархостҳо, пешниҳодҳо ё алоқа бо шумо дар ин самт чӣ гуна аст ва оё як фикре дар ин замина пайдо шудааст ё не дар ҷомеа, ё ҳанӯз ама хоб ҳастем? Не, ҷомеа аллакай бедор шудааст, барои ин ки пештарҳо ки ман наворҳоро нашр мекардам, ҷомеа инқадар аҳамияти зиёд намедод, вале ҳоло мебинанд одамон, савол пайдо мешавад. ҳатто баъд аз оне ки ман дар Душанбе аллакай 2 сол мешавад экскурсияҳоро ташкил мекунам, дар шаҳри Хуҷанд ҳам
چی گویم پیروان خودم رو پیدا کرده توانستم. حتی بچه‌های پیدا شدن که از چین یا از دیگر جا با خود تلسکوپ خریداری کرده آورده در خوجند هم استرو اکسکورسیا تشکیل کردن با پیروی من. این دستاورد کلان هست. بله نه خود نظرناگیر باشه، لیکن در اون دستاورد برای من برای خودم کلان است، برای که یک نفر پیروی کرد دید که میشود این کارو کرده ایستاده است. یعنی میتونیم دلپرانه بگیم که الکی یک گروه خوردم بعد از این برنامه بعد از این تبلیغات ها با این کار شروع کردن و این خوب است. شما فکر میکنید که اگر یک کمی بود جدی‌تر در این سر برویم، یک کمی جدی‌تر رو این مسئله کار کنیم، کارها رو از چی باید آغاز کنیم درباره همین معلومات های کیهانی اخیران دستاوردی که در کیهان میگذرد؟ یعنی همیشه این معلومات رو گفته استیم شاید از بین ما جوانان گروه به این سمت بروند. اگرچه ما امروز با فضا راکت یعنی موشک پرتاب کردن نمیتوانیم، یعنی فرستادن نمیتوانیم، شاید با همکاری با دیگر کشورها یا کار کردن در مرکز اینها جوانان ما به این کار مشغول شوند. نظر شما چی است؟ مثلا کارهایی که ما میکنم، مثلا خودم میکنم یا دیگر کس میکنه در شبکه‌های اجتماعی، در اینستاگرام، در فیسبوک، در یوتیوب، ما نوارهای علمی عمومی یعنی اختراعش تیار میکنیم. اینها علم نیستند، اینها با یعنی کس علم نمیدن، تنها معلومات میدن. ما اون چیزی که در علم هست به شکل ساده میگیریم و با شنونده به تماشابین همچون ساده میفهمونیم. این علمی عمومی است و این برای آنها علم شده نمیتواند. این استرو اکسکورسیا که من میگذارم برای آنها این تنها یک مشاهده هست، برای هوسمند کنی آنها هست، برای یک حسیاتی آنها رو بیدار کردن است. این علمش نمیتونیم. برای همین اگر جدی‌تر باید به این چیز نگاه کنیم، باید از معارف باید از معارف آغاز کنیم. برای چی؟ در اینجا یکمی مسئله صفتی تعلیم ایستاد. صفتی تعلیم ایستاد. چخیلی که در ماه سپتامبر جناب عالی در یک برنامه‌شون گفته بودند ما دیپلم میدهیم لیکن سواد نمیدهیم. عیناً همین چیز در وقتی حمایه کار دیپلمی من هم وقتی که بعد که حمایه کرده شدم اعضای کمیسیون به من سوال دادند. گفتم پرویز در همین 4 سالی که تو در همین دانشگاهی ما خوندی بود کردی، تو خود رو همچون مهندس میحسابی؟ یعنی تو خودت رو همچون مهندس، یعنی که ما با تو اون چیز مفید داده تا نیستیم؟ بعد میگفتم بخشش، لیکن من در همین 4 سال که گفتم بله معلمان بودن با من یاردم کردن، معلمانی خوبم بودن، درس خوب میدن، تعلیم خوب میدن، لیکن بخشش من خود رو مهندس نمیحسابم. یعنی چرا؟ در اونجا هم گفتم وقتی که گفتم من با این دانشگاه با اون مقصد آمده بودم که یک مهندس تمام میکنم، مهندسی زور میشم، لیکن علاقه در یک کنکورس و در زمینه دوم بودنم. گفتم این دانشگاه نمیگم، این صفت تعلیم مرا شکست. یعنی اون چی آرزویی که من داشتم نتونستم، آرزویی که داشتم از دست دادم. بله من در دانشگاه اینقدر از همه دانشجوی اعلی‌خوان یا خوبم نبودم، لیکن با مقصد و آرزوهای کلام آمده بودم. ولی در یکم دوم کورس صفت تعلیم مرا شکست. یعنی چی گفتم این صفت تعلیم راست گابرو میگم نه اونقدر خوب است، در احوال خوب است. چی بود که برای شما دادن نتونستم؟ اینجا باید اینجا مشخص کنیم که چی بود. مثلا شما اومده دانشگاه، هر کی ما از دانشگاه امسال هم نفران زیاد رفتن، شما فکر کردید چی بود برای شما میدادن که ندادن در هم دانشگاه؟ مثلا لابراتوری ها شما فکر میکردید، دستگاه ها رو فکر میکردید، تجهیزات استادان، دقیقاً چی مثلا میخواستید برای شما ندادن؟ نگاه کنید، ما خودمون بچه‌های دهاتی هستیم. از دهات با یک آرزو و امید کلان به دانشگاه ها میایم که باید یک چیز رو آموزیم. ولی وقتی که دانشگاه آمدیم از روزی اول سر میشود گالستوک تا نسک اهمیت میتونن در دانشگاه ما، نسک سفید. بله این چیز شاید مهم باشد، لیکن یک چیز رو قطع کردم است که در دانشگاه من همین چیز رو فهمیدم که در دانشگاه ها انیختر سواد مهم نه، یکمین درجه اول سر و لباسی تو مهم باشد. وقتی که تو به دانشگاه میداری از تو نمیپرسن تو یگان چیزی رو امروز آموختی یا نه، یکم سر لباس رو میپرسن، این دوامات رو میپرسن. این در چی مرا قانع نکرد؟ همه اون چیزی که در دانشگاه میگذرد رادی گالوچکا است، برای گالوچکا میگذرد. یعنی وقتی که اولین درجه به سر و لباس ما اهمیت میدیم، دیگر دانش و علم دوم درجه میشه. این فکر شما همون یک قصه است که ما هیچ وقت پند نگرفتیم و 100 سال است در مردم ما گفته میشود. یک دانشمندی بود و آمد و در یک محفلی آمد که بسیار دانشمندی بزرگ بود. در کدام حکایه همه سال فعلا نامش از یادم رفت و میاد که در اون محفل راهش نمیدهند، میگن از پایان بینشید. بعد میرود میگه چی کتابی دارد، چی جهازی دارد، میفروشد و لباسهای بسیار فاخر و بسیار لباسهای زیبا میپوشد و میاد و اونا فکر میکنن که یک شخص خیلی با ابرو است، از بالا میگذرانند و وقتی که در بالا مینشیند طعام میارند، بعد همون
либосаш мегӯяд ту бихӯр ки ин ту сазовари ин, не ман. Яъне ино ба сару либоси ман аҳамият медиҳанд, не ба дониши ман. Яъне воқеан дуруст, вақте ки мо аввалин чизе дар донишгоҳ мо ҳам бархӯрд кардем, шумо ҳам бархӯрд кардем, ҳамин сару либос аҳамият медиҳанд. Вақте ки ин чизи аввалин дараҷа мешавад, дигар чизи дуюм дараҷа мешавад. агар ки хоҳӣ ки ягон кишварро, ягон миллатро ба нест кунӣ, нобуд кунӣ, ба он ҷо лашкар накаш ё чӣ накун. Танҳо кифоя аст ки маорифи он, илми онро нобуд кунӣ. Бале. Хуб, Парвиз, мо бармегарем ба мавзӯи худам, ба мавзӯи Кайҳон ва шумо фикр мекунед боз чӣ корҳоро кардан лозим аст ки мо дар ин бахш. Ман вақте ки мавзӯи Кайҳон мегӯям, кайҳоншиносӣ мегӯям, ман дар манзурам физикарам дар назар дорам, он мавзӯе ки вобаста ба ин ҳисобу китобарам дар назар дорам. Умуман мавзӯи бунёдие ки моро бештар ба ин самт бибаранд ва мо дар ҳамин илм ба як нуқтаҳои назаррас нозил шавем. Ба фикр бо чӣ корро ҳамчун ҷавон чӣ корро карданамон дар кор аст ё бояд бикунанд дигарҳо чӣ бояд бошад? аввалин дараҷа бале, ҳоло мо тамоми қудратамонро, тамоми чиамонро, як чизи мақсади асосӣ дорем дар Тоҷикистон ва ин хеле барои ояндаи Тоҷикистон муҳим аст. Ин албатта роғун. аввалин дараҷа мо нерӯгоҳии роғунро буд кунем ва баъд аз он метавонем ба дигар соҳаҳо ҳам даст занем, барое ки қудрат мо на он қадар қудрати бонанд дигар давлатҳо дорем ки ба онҳо баробар шавем, вале метавонем аз хурдаш сар кунем, аз майдаҳаш. Масалан метавонем моҳвораҳои хурди худро сохта монем. Ин мушкил нест. Танҳо ба ин чиз бояд маблағ ҷудо шавад ва мутахассисони ин соҳа тайёр карда шавад, вале мутахассисон ёфт мешаванд. Тайёр карда шавад ва он моҳвораҳое ки мо сохтем, бале худамон ба Кайҳон партов дода наметавонем. Метавонем ба дигар кишварҳое ки ба Кайҳон мушакҳоро мефиристанд, ба онҳо диҳем. онҳо бар ҳаққи он ба килограмми он аз чанд қаст маблағи муайян мегиранд ва моҳвораҳои он ки чӣ боре ки дошта бошад ба Кайҳон мебаранд. Ин ҳам дастоварди калон шуда метавонад. яъне айнан моҳвораи худамон дорем, бале чизи назарногир аст дар тамоми масштаби ҷаҳонӣ, лекин барои худамон, барои шавқи дигарон, барои шавқи ҷавонон хеле муҳим аст. Ин метавонем на ин ки бо мушак, балки ҳамон моҳвораҳоро бо махсус шарҳо ҳастанд, бо гели пур мекунанд, шарҳои калон мешаванд, ба Кайҳон равон кунем ва ҳамин Тоҷикистон ё ки тамоми кураи заминро аз Кайҳон ба навор гирем, баландии онро санҷем, давленияи онро санҷем. Ин ҳам барои ҷавон, ин аслан барои ҷавон аст. Ин корҳои дар ҷиддӣ нестанд, танҳо барои шавқи онҳоро овардан. Дар ҳар мактабҳо, дар ҳар маҳалҳо, умуман дар мактабҳо набошанд, дар ноҳияҳо ин чизро ташкил карда, бачаҳое ки ба ин чиз шавқ доранд ташкил карда мумкин аст. Париз, як чизгаро мехоҳам аз шумо бипурсам. Бештар дар бораи як телескопи имрӯз дар дунё хабарҳо нашр мешавад, гузоришҳо нашр мешавад ва мо зиёд дар шабакаи иҷтимоӣ дар бораи он мешунавем. Телескопи Ҷеймс Веб. Ин чӣ телескоп аст ва чаро ин қадар дунё ба ӯ ифтихор доранд, олимон ба ӯ ифтихор доранд ва дар борааш бештар гуфта мешавад ва кори ӯ дақиқан чӣ аст ки имрӯз мо дар бораи ӯ бисёртар мешунавем? бале, телескопи Ҷеймс Веб ин метавонад ҷойи телескопи афсонаи Хабблро гирад. яъне аз ин тақрибан 30 сол пеш Амрико ба Кайҳон телескопи Хабблро партов кард ва дар давоми 30 сол он чизое ки телескопи Хаббл дар давоми 30 сол кард дар ҷаҳон мисл надошт. Анакнун дар ҳамон вақтҳо оғоз кардан сохтани телескопи Ҷеймс Вебро. дар давоми 30 соле ки телескопи Хаббл дар Кайҳон кор кард, дар замин бошад аналоги онро, телескопи Ҷеймс Вебро сохтанд ва соли гузашта онро ба Кайҳон партов доданд. ва ҳоло ки телескопи Ҷеймс Веб кашфиётҳое ки карда истодааст, ба фикрам хоби шабиҳи астрономҳо даромада набуданд. Масалан, экзосайёраҳое ки ҳоло Ҷеймс Веб ёфта истодааст, таркиби онҳоро омӯхта истодааст, барои мо хеле муҳим аст. барои ин ки дар он экзосайёраҳо, яъне сайёраҳое ки берун аз системаи офтобӣ дар атрофи дигар ситораҳо ҷойгир ҳастанд, таркиби онҳоро омӯхта истодааст. ва аз ин тақрибан 2 ҳафта пеш ё 3 ҳафта пештар боз як маълумоти нав баромад ки телескопи Ҷеймс Веб як сайёраро кашф кард, ки экзосайёра кашф кард ки дар он моддаи диметилсулфидро муайян кард. яъне ин чӣ хел модда аст? аҷоибиаш дар ин аст ки ин моддаро метавонанд танҳо организмҳои яъне зинда, организмҳои зинда ба кадом маъно моне растаниҳои зериобӣ, обсабзҳо ин моддаро танҳо истеҳсол аз худ бароранд. ва ин метавонад далели он бошад ки дар ҳамон сайёра ин обсабзҳо вуҷуд доранд. ин метавонад далели будани ҳаёт дар он ҷо аст. нишонаи ҳаётро аллакай пайдо мекунад. Бале, нишонаи ҳаёт. Инчунин боз вақте ки мо ҳаётро берун аз замин мекобем,
якчанд факторҳоро ба назар гирифтан мумкин аст. ҳаёт чӣ гуна мешавад? ҳаёти микробӣ, ҳаёти растанигӣ, примитивне, яъне ҳаёти бохирадона, бошӯрона, яъне ки мо эҳтимолияти мавҷуд буни ҳаёти бошӯрона хело кам аст, лекин ба 0 баробар нест. То ин давр зиёда аз 5500 экзосайёра ёфт шудааст. дар давраи мактаби мо медонистем ки 8 та сайёра мавҷуд аст, вале ҳоло маълум аст ки зиёда аз 5500 та экзосайёра мавҷуд аст ва аз он тақрибан 5% монанди замин аст. ба ҳисоб гиред 5% монанди замин ҳам ки бошад, ин хеле шумори зиёд аст ва албатта дар онҳо ҳаёт мавҷуд аст. ин гуфта метавонам барои чӣ ба мо лозим аст, барои чӣ не? бале барои инсоният, барои дигар одамон на инқадар муҳим бошад, лекин барои мо астрономҳо, барои уманда олимон ҷамъ хеле маълумоти муҳим аст. Оё мо дар коинот танҳоем? ҳар яке мо ин чизро албатта фикр кардем ва дар ин ду ҷавоб ҳаст. яке аз олимон астрономҳо гуфта гузашта буд, ба ин ду ҷавоб мавҷуд аст. танҳо будани мо ҳам моро ба даҳшат меорад ва танҳо набудани мо ҳам моро ба даҳшат меорад. ва ин чиз фикр мекунам ба ҳама ҷолиб аст. Барои ҳамин телескопи Ҷеймс Веб аввалин бояд корҳои кунад. Ин мавҷуд буни нишонаҳои ҳаёти ғайризаминӣ ва албатта ба таърихи гузаштаи коинот нигоҳ кардан. Барои коинот чӣ хел пайдо шудааст? Баъди тадқиқотҳо маълум шуд ки телескопи Ҷеймс Веб як чизи навро бо кашф кард. Он дар барнома бештар ҳам гуфта будем, он галактикаҳое ки дар аввали пайдоиши коинот онро ба тасвир гирифт, онҳо бояд мавҷуд набошанд. Ва назари дуюм ба миён омад ки синни соли коинот ба 3.7 миллиард сол баробар несту, онро ба 2 баробар зиёд карданд. Вале тасдиқ нашудааст, лекин эҳтимолият дорад ки метавонад коинот аз ин 2 баробар зиёд бошад, барои ин ки нурҳое ки аз он ҷо меоянд, дар он ҷо дар роҳ ба бисёр монеъҳо дучор мешаванд ё дигар сабабҳои физикӣ мешаванд ки он 2 баробар оҳистатар меояд. айсаби ҳамон мо метавонем синни соли коинот дубора зиёдтар кунем. яъне ин телескоп хеле як дастгоҳи муҳим аст ки барои башарият, барои инсонҳои рӯи замин хизмат мекунад ва маълумотро мефиристад ва махсусан барои олимони амун соҳаи астрономия хеле як чизи муҳим аст. Парвиз, дар баробари он ки бештар бо амин кайҳон сару кор доред ва хабарҳо пахш мекунед, маълумотҳои гуногуну ҷолибро барои аудиторияи худатон пешниҳод мекунед, ман мебинам вақтҳои охир ба таблиғи китоб ҳам даст мезанед ва аллакай роликҳо омода кардед дар бахши таблиғи китобу мутолиа. ва чуноне ки мо аз барномаи қаблӣ ҳам медонем ва шуморо ки аз наздик мешиносем ба китобу китобхонӣ майлу рағбати хеле зиёд доред. имрӯз ба барнома чӣ китобҳоро интихоб карда оваред ва ин чӣ китобҳо ҳастанд ва чаро маҳз ин китобҳоро интихоб кардед барои барномаи китобхон? имрӯз китобҳое ки худам бисёртар чӣ гуфтам мумкин аст ба худам маъқул ҳастанд ва бо забони чӣ хел ки медонем оддӣ ва сода бегон формула навишта шудагӣ ҳастанд, ҳамон китобҳоро овардам ва аз муаллифони машҳур, яъне аз астрономҳои маъруфӣ шинохта. Якумаш ин албатта аз Лиза Рэндалл, астрономи амрикоӣ, астрофизик аст. Китоби хеле машҳури он аст «Тёмная материя и динозавр», яъне материяи торик ва динозаврҳо. дар бораи чӣ гуфта мешавад дар ин китоб? дар бораи он ки дар тамоми ин коинот ҳама чиз ба ҳам алоқаманд ҳастанд. Масалан дар ҳамон давраи динозаврҳо дар кайҳон як ҷой иваз кунӣ, як астероид ё як санг ҳоло ба тақдири мо, ба тақдири динозаврҳо чӣ гуна таъсир расонидааст, ё дар аввали пайдоиши коинот масалан ҷойга иваз кунӣ як объект ва ҳоло ба таҳаввулоти ояндаи он чӣ гуна таъсир кардааст, дар ин китоб навишта мешавад. дигараш албатта инро мо пештар ҳам муаррифӣ карда будем. «Голубая точка» аз Карл Саган, яке аз таблиғгарони илми астрономия, маъруфтарин таблиғгарони илми астрономия аз Карл Саган. Космическое будущее человечества. Инро пештар ҳам нишонда будем. ин китоб барои чӣ он дастгоҳҳо, он кашфиётҳое ки дар тамоми инсоният умуман аниқтараш дар асри 20 шудааст, он навиштааст ки чӣ дастгоҳҳо ба кадом сайёраҳо фиристода шуда, бо кадом мақсад. хеле оддӣ ва содда Карл Саган навиштааст. маълумотои ҷолибам ва фикрам маълумотои хеле ҷолиб аст. ин китоб тавсия мешавад аз барномаи китобхон. оное ки ба таърихи фиристодани дастгоҳҳо ба кайҳон ва ба сайёраҳо агар шавқ доред, метавонед китобро аз дили хок китоби фурӯши Тоҷикистон дастрас кунед. хуб, китоби дигар хеле ҳамин ҷолиб аст, ба ҳама ба фикрам маъқул мешавад. «Одинокий Лими во Вселенной». То есть чаро фикр мекунед ки ба ҳама ин китоб писанд мешавад? барои он ки аз номаш ҳам худаш маълум аст ки оё мо дар коинот танҳо ҳастем?
یعنی کتاب جلب میکنه. بله جلب میکنند و این با در یک چند مؤلفی نوشته است، یک مؤلفی مخصوص ندارد و در اینجا احتمالات های موجود بودن حیات باید چگونه شکل داشته باشد، برای پیدایش آن چی در دیگر سیاره چی شرایط لازم هست و چقدر احتمالات ها دارد نوشته شده است و خیلی با زبان عادی، اون فرمول یا چی وای ندارد، برای خواننده ها خیلی یعنی عمومی خواننده میتونن کتاب رو بخونن و براشون فهمو باشد. ادینا کلیمی و سلین، یعنی ما در کیهان تنها هستیم. واقعا یک سوال خیلی جالب است، اگر اونایی که میخوان با این سوال پاسخ گرفته باشن و همین گونه سوالات در ذهنشون باشد، میتونن این کتاب رو از دل خود کتاب فروش تاجیکستان دسترس کنن و بخونن. خب کتاب دیگر باز از لیزا رندل، استروفیزیک آمریکایی، دستش است دانشبیس. اون چیزهایی که این استرونوم در لکسی‌های خود گذاشته است یا که در جایی که در کنفرانس‌هایی که اشتراک کرده است و معلومات‌هایی که می‌دهد در اینجا نوشته گذاشته است. این هم خیلی کتابی جالب است، لیکن در اینجا وضع ترمین‌های علمی استفاده برده شده است. برای اگر اونهایی که از علم کم بهش باخبر هستن، این کتاب هم خیلی برای اونها میتونه جالب باشد. خب اگر خوب باشه این کتاب رو مثلا هم دانشجویان و اسپرانت ها، عنوانجوها، اونایی که با علم شوق دارن بخونن، شاید فهم‌تر و خوبتر باشه، چون شاید اونایی که از این علم آگاهی ندارن شاید مشکل فهم باشد این کتاب برایشان و توصیه میشه برای عالمان و دانشجویان جوان. خب کتاب دیگر، این هم کتاب خیلی معروف است، 36 چیسل، یعنی همگی 6 عدد، از مارتین ریس. این کتاب با چی جالب است؟ در اینجا با پیش گفته میگذارم ترمین های مشکل فهم و ترمین های علمی و فیزیکی استرونومی بسیار هستند، لیکن درباره چی گفته میشه؟ درباره اون که 6 عددی اساسی که در اولی پیدایش کائنات موجود بودن، 6 یعنی 6 پارامتر. اگر اون پارامتر با 0 از مثلا 101 عدد، اگر این عدد تغییر یافته باشد، هم عالمی که حالا ما می‌بینیم تماما دیگر نبود می‌داشت و اون که عموما وجود نمی‌داشت. یعنی این 6 عددی اساسی رو در اینجا گفته می‌گذارد که حالا با شرافتی همین 6 عدد عالمی که ما دیده ایستادیم چنین شکل دارد. تشکر زیاد و من فکر میکنم که این کتابم در فروشگاه کتاب تاجیکستان موجود است، چون من از این کتابش آگاهی ندارم که هست یا نیست، ولی پرویز از برنامه کتابخوان این کتاب رو برای شما توصیه میدهد که آنهایی که با علم، با دانش، با معلومات فیزیکی و کیهانی یعنی شوق دارن میتونن این کتاب رو دسترس کرده بخونن. خب کتاب دیگر البته از مؤلفی دوست داشته من استیون هاکینگ هستن. مؤلف رو خیلی زیاد دوست می‌دارم و هر باری که می‌بینم این کتابا رو معرفی می‌کنه. بله استیون هاکینگ است، تئوری CO. بعد از اون که برنامه پیشتر ما چی رو گفته گذاشتم که حالا در جامعه ما کتاب تحفه کنی اینقدر مود شدگی نیست. بعد از اون بار می‌کنید 3-4 نفر به من کتاب تحفه کردن. بعد از برنامه این کتاب هم از یک دوستی من به من تحفه شده است. تئوری CO. استیون هاکینگ گرچند تمام حیاتش رو قریب 80% حیاتش رو در عربچه معیوبی گذرانده باشد، هم تمام بدنش فلج باشد، کار نمیکرد، لیکن معاینه که اون داشت هم کس در اون وقت اون نداشت، چون معاینه و باخیردون نوشته است که با اون از قائل مانندگی هیچ چیزی. تئوری CO چی رو میفهمد؟ حرکت کرده از همه تئوری ها، همه قانونیت هایی که در عالم هست در یک جایگی نیست. در تمام حیاتش این رو هاکینگ میخواست در یک جایگی نیست و این کتاب درباره اون معلومات میداد و آنالوگ این البته کتابی معروف ترین در جهان و سرخواننده ترین، این кратка история времени от большого взрыва до черных дыр. این از پیدایش کائنات تا تحولات اون پورا با زبان عادی و خیلی ساده فهمیده است و قریب که هر دوی این یک چیز درباره یک چیز هستن، خاطر فرقی زیاد هم ندارن. با بیننده برنامه کتابخانه میرا گفتنم که کتاب‌های استیون هاکینگ هستند، یعنی در فروشگاه کتاب تلویزیون شما همه کتاب‌های نوشته این شخص رو میتونید پیدا کنید و خواندنش هم جالب است. من از استیون هاکینگ فقط با زبان تاجیکی همون کتابی که از شما دارید به زبان تاجیکی ترجمه شده است، یعنی سوال‌های جواب‌های کوتاه با سوال‌های بزرگ و خیلی ترجمه خوب است. از مرکز خیراتمندان به زبان تاجیکی خواندم و این پرویز روزیش آوردند. اگر اونهایی که شوق و رغبت دارید این کتاب به زبان تاجیکی هم برگردان شده است، یعنی سوال‌های کوتاه و جواب‌های بزرگ، یعنی پاسخ به سوال کتاب جواب‌های بزرگ از استیون هاکینگ. اونایی که شوق و رغبت دارن میتونن این کتاب رو دسترس کرده بخونن. در این کتاب خیلی سوال‌های حساس رو استیون هاکینگ گفته می‌گذارد. مثلا همه اون چیزی که ما می‌بینیم چطور آغاز شده است، دیگر حیاتی باقی مانده در دیگر جای موجود هست یا نه،
дар вақт саёҳат кардан мумкин аст ё не? Иншин дар дохили вартаҳои сиёҳ чӣ ҳастанд ва иншин дигар саволҳое ҳассос ҳастанд ки ман гуфта намегузарам, лекин хеле бояд як чизро Хокинг таъкид мекунад ки бояд ин гуна саволҳоро бояд ҳама ба худ диҳад. бале бояд ҳар кас ба худ диҳад, новбаста аз эътиқодаш, новбаста аз дигар фикру ақидаҳояш ин саволҳоро ба худ диҳад ва дар ҷавоби он бошад. талош над, чун инсон аст, мавҷуди фикркунанда аст, андеша дорад ва онҳое ки воқеан инсон ҳастанд, андеша доранд, фикр доранд, чунин суолҳоро бояд дар зеҳнашон дошта бошанд ва ба онҳо посухро ҷустуҷӯ кунанд. Парвиз, бори дигар ба барнома хуш омадед. Дар охири барнома мехостам суҳбататонро хулоса кунед ва барномаи китобхонаро ба анҷом берасонед. ман мехостам ҳар як ҷавон, ҳар як насли наврасе ки ҳоло калоншо истоданд, ба воя раста истоданд, мехостам ба чизҳои ҷиддитар рой оранд, шавқ оваранд, саволҳои ҷиддитарро ба пеши худ гузоранд, ва аз паси ҷавоби посухи ин саволҳо бошанд, дар талоши инҳо бошанд ва ҳеҷ вақт ба худ ва ба саволҳое ки худ мегузоранд шубҳа нагузоранд. Ягон саволи аҳмақона вуҷуд надорад ва аз савол додан бояд натарсанд. Ҳар вақт ман инро таъкид мекунам ки бояд ҳама вақт савол гузоред, ба худ савол диҳед ва доимо дар талоши посухи он бошед. ташаккури зиёд. ёдоварам шудам ки дар суҳбат бо мо буданд як нафар муҳаққиқ, олими ҷавон, донишҷӯ ва як нафаре ки бештар дар самти китоб мутолиа имрӯз таблиғ мекунанд ва ҳамчунин муарриф, яъне ягона ба фикрам блог ё ягона пойгоҳе ҳаст ки дар Тоҷикистон ба мавзӯи кайҳонӣ ва таблиғи он даст мезананд. Парвиз Орзухулов. Ба барнома бори дигар хуш омадед. ин барномаи Китобхон буд. То барномаи оянда дар ҳифзу паноҳи Худо бошед. Худо ёрӣ оваратон.